Ug diapod guys, akong ipakita sa inyo ang mga humay na nindot ang tubo. Basta atimanon og tag-iya mga ka-Israel ang ilang tanom, nindot kayod ang tubo sa ilang humay. Tanawa, kagwapa kaayo guys. So, dagkog uhay. Oh, wala gayoy sagbot bisag isa. Nindot kaayo ang humay. Guys, dili naman po tanan na nagtanom og humay nagipasagdan sama ni ani na mga humay guys. Nindot ang tubo nila guys. So, gwapa kaayo guys ang humay. Ingani guys ang mga humay nagiatiman. Gwapa ug tambo kayod kaayo. Basta ang imong humay nagiatiman naagayoy nindot na tubo. Labi na diri guys na kani guys tapol ni guys. Nindot kaayo guys oh. Nindot kaayo ang iyang tubo guys. Oh. Nindot kaayo ang tubo sa humay guys. Ingani guys ang humay kong atimanon. Nindot og naay abot gayud sa imong tanom. Pero kung pasagdan lang wala gayoy abot.